هف سروکا دایره تکلیین درو یا ریوبریا خسر الهام احمد لسر روشا داوی یا لسوریه و هری من رخاندن کرن. الهام احمد دیار کرد دیالوگک لسر بنگا پیمانا ده آداره هيا لحتنا حكومت وغوز سوري غاوين جدي ناويتنا هروا دس نشان كر لسوريا جبو پیشخستنا ديالوگا كگشتي تو وبونن مزن چه نبونه لو ما سوريا در روشكا بي استقراريه ديا گشتي سياستكو تيما شاندن يعني هم زمان قزنج كرنها هم جي برنگين جدا جدا لسر ناکوکیان سر ناکوکیان سیاست کرن کو چاوا کاربن يعني هنا كي قزنج کرنا زمان رجي او ذهنية سوريا كيك رنگ بكاربن فرض بكن لسر هر كسي كي دوی مجاري دا بروبلم هنا برسكريك هنا جبوه يعني دبكو اف عقليات بي گوهرتن اب ذهنیت به گوهرتن دهاش دیالوگ را وکری بن و کاربن به هر کسی کی را دانستاندن بکن تشتی کو ام سر را دوستن يعني وك ریو بریا خسر و تف به کاته اندنجی دبی سوریا کنه ناوندی به سوریا که تشارکی يعني هاو بشي هر کسک دناوا سوریا نودا بکار به هم خودی ماف به هم جی خودی اراده به يعني خودی هبون به دناف دا جن مثلا دبي قالك خدي رول به ديار دبي حطبناها يعني اف زيادة درنكتيا بيش و يعني اب بش بعقليتها بري بذهنيتها كمركزية بميكانيزمها كمركزية يعني حمي سوري كنترول كرنا فيها قالك زحمتها جبويا تي خواستن كود بيوريدا يعني وكي ريفبريا خسر جي سيرفي مجاري گفتو گود کن و دخواستن تبي چرچه بده لهفكرنك چه ببه روجك بري روجك زودترين وقت لهفكرن چه بداكو عوابونا سوري دست ببه يعني سوري دروشك قالك خراب تايا هلوشيايا